Hadian kemas ontep hapelau ka yeng maniba u Petrus Pakhoy, Hari Vatican hakasini sajan alpun rio tarik yayong. Lara ya kamet jung Pope Francis lengba ki surak kanong ba Rome, syaka Basilika jang ka Maria Bakhoy ka kemi ublay, hakabala tep ya kamet jung u hajan kadur jang ka Maria Salus Populi Romani. Menen kasini utrai arpuh nyau tarik u yayong, kasini utrai baar hakapor pasca kapadairu kasini utrai jing isen e jing blay. Ki Cardinal kilale Jngoh ya kajaka tep jong ute ukri du kabalang upop baar spa henriu. Kita vi Cardinal kilale chaka Basilika jong ka Maria kakemi ublay ni ka Saint Mary Major Basilica ban let ai buram yo Pope Francis haka Jyntep jong u kabala ple na kabenta ki pad ba nadu kapor henriu baje menstem. Ki Cardinal kilaya lumlang hakate ka yeng mani ba na kabenta ka jingduai jan mit balaya lam da uku adjutor archpriest jong kate ka yeng mani ba u Cardinal Rolanda Maricas. Harengkat berki Cardinal ladon shibon ki kenhon pat Riewngeit ki bayadon bentalang hakate ka jingduai katba ki weipat kidang yai beteng ban Jngoh ya ka Jyntep bat ban ai buram yo Pope Francis. La antat ba arpau Hajar Ngut ki brew ki ladep ban de Jngoh ya ka Jyntep tang haka arpuh nyau tarik uyayong.